Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Rangbah Shnong berem jok Shnong Nohwet, upa Boswell Kong Tho Rem. Ringkat kinong Shnong kani ka Shnong, kibadan sekaliang jong kila peremjer ya ka jingthong acting Rangbah Shnong, da Syiem ka hima khairem, Khlem da lum da ka Dorbar kat kum ka rukom. Ya kani ka kunhun kala penpau, lingba kinong pathai kubor, ha ka jinga kendo bat ki, ha ka sitarik mentau banai rempang hajar arpau Shillong. Kani kunhun kala dawa ban yo Rangbah Shnong bapura bat menjet akarukam ka bakhoj basuba. Bat day ban pelong da ka Dorbar ban jet thma ya Rangbah Shnong bat ki dikhot jong ka executive committee da ka ba ailat ru ikin thai ba kin tap vote bat la da job unu kurtong ru kani ka kunhun kanam sngoi ai tangba ka jinge jet ka ban long da ka basai bat ka bakhoj mentan kalian jongi kum kinong song ngiwan ban Pyrshah harwaye bat kami kam nomor 2 ni kuat bantip hakabide berkena kita umno usim urut berthung bat pitrin wal khomthim acting Rangbah Shnong bat manur ba ai da terteng le jong habana nakaleng jong ku Rangbah Shnong banjet baik ke kam Shnong ke kam thau ngaladat kerpat yu sim ka hima khairim haga henry terik jom benar kong arga atho ban yo ban penbaik lam kam Shnong kam thau te henry kabelang ba kunu sim usuthum subul ba thum ulai kala te henry ko por tatung kan li siting ye iba ubu bat kini di ad hoc komiti jongki bat ki khot jongki Khlem da khot Dorbar Khlem da khot kumne kumtai kum bajula sessionong tikila akala thom naga bor te lada haban thum umne haji sisa kala dai banthong yang kumu Rangbah Shnong ubala da nomor kajing la ya kan no confident motion ha to ka nyu tarik jong ba khat arjar khat thandai ru la sila kam bantes kam padai ka paina ka de tes ti haji sisa ol de kan petu bat ban lumboy da ka Dorbar jeep election ban yo Rangbah Shnong popura jangan kata ni kum kinong Shnong ni penpang itu jing sungsi kebajur pada kane ke hukum jong kum kine ki hukum kiba ai sim pamanang ra kawan nang wan ra penbat ya kajing maji apa Shnong patha panwan ra penbat kajing bom yesu thu haka imlang kasalam habana kalian jongi nang perhat bakal usi hukumi unang Syiem bilah pinti kumno berpenbaik kumno berpensotu henry ni hamdeng ye isya babaro kami kalau long gaji ulak sidang ke bapak kajong usi haji sisa uladai ban buron dan hakwidai bat ki kentai hakwidai bat ki numbut ituna banda kalian jongi nginam la kan itu ya kan ke adhok ya udah ba bitrin bal tim bat adhok executive committee itu namar la sudah lendet Khlem da berkhat ya kan buron ba ko nginam berkhat yo Syiem ukmi ba un rilem la buron ba ko un buron lan wat ya ka rai badan buron jong ka mekhala hai ko badan buron jong Henry kalau dah kampung, banda lada kajeng elong kumne, kapan i, bagi Syiem kimdan kajeng dikri, ya kajeng rai, ya kajeng kahina. Kipen ya puk sekian, lane kibal tilang kum bagi ayah dur masih,
te kane kalong bang tip baro bakumno tum kini kita Syiem te bumper khachu ya kala sini lani ku bangla bani ikna te nakani juni perjur bat penparu jisu sijur bakum Syiem bat ngim priang hiru Pyrshah hiru ya kan hukum